paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Agsakit ka ba daw? Nagkunakin ka? Agsakit ka, tanasakit ti ulo. Weng, agsakit ti ulok, gapukin ka. Sika, ti konsumisyon iti biyagkaw. Kay, isumiti ko na. Hey, puro ka perwisyo. Sige, kasta. Ibagam aminan akayat mo nga ibaga. Parwisyo, konsumisyon. Sige laeng badang. Agmigrinakin ka, tuyang. Nay, apay, anya day ta isursurat mau. Agsakit ka, iso ama panak agsolisit ken ni Kapitan. Anya? Hay, saan tan a problema inti kanan ta? No makasolisita, adan igatang ta iti bagas. Wah! Kagawad. Kapay, anya ti aramidan ni Marituyang di tarwar. Ay, jakman amo, Kapitan. Itay pa'y mo't anak katakder dita. Kamadamagan doon niya, kasapulan na. Sige, Kapitan. Maray, anya kanot masapul mau. Kwamaray, umayak ko maagsolisit kin ni Kapitan. Aw, at iti surat. Yag mo nga raw. Mabitlaang taitad ko kang kwana. Sige, uraye kon dito'y ruar, maray. Anya da ito insurat na dito'y kagawad. Agsulisit ka no ni Marituyang. Tagsakit ni Badong na. Agsakit? Kat no nakita klang idikalman, anapan ije bangkag da. Kalaat siguro ang nagsakit, Kapitan. Ikakon iti 1,000, takaasimahit. Nayunak mo tin iti 5 gasot. Sige, kaasyan tayo dagiti marigrigatan akas ka ni Marituya. Maray, daytoy tiintad ni Kapitan sa ngaribaw. Ay na, agyaman ak maray. Kan daytoy 5 gasot, itad ko. Ay, agyaman ak manen, maray. Ala, ibagam kan ni Badong mo tagpaimbag. Wun, maray. Igatangam iti agas kan bitamina na. Wun, maray. Sige, agawid ka. Nagkapanyaw na natuyang. Ijay barangay haul kwaraw. Nay, kwartamot day ta igamaw. Nangalami ti day ta. Inted da Kapitan ken marikwanang. Ha? Inikanda ka iti kwartam? Nalakalaeng matgayam ti dumawat iti kwarta. Ha? Ay, kasanaw? Hindi naktupay ka ni Uncle Kaw. Agsolisit ka mo da. Kasday. Wun, kita naka 1,500 ak adagos. Italangal daw daytoy kwaraw. Agsakit ka no ni Kabadong. Iso anapan nagsulisit ni Marituyang iji barangay hall. Aya, Iso matimbaga na iji surat na. ay kahit inikan niya. Naasyan kami, Mare. Ni Kapitan, nang tad iti sa ngaribaw. Anya, nagdakalan. Maasyan nga rod, mate. Kat no pagbayad mi kumadayjay iti kuryente. Due date na itangaal daw. Intad na matan ka ni Marituyang. Kunak amapan agbayad iti kuryente itangaal daw. Anya pa yan nga iti pagbayad na. Intan na matgayam ka ni Marituyang. Ay, kahit kasano nga rodan nga ay. Ay, day tangarod kahit. Ay na, maputdan kamin iti kuryente. Anya day ito si Daang? Anya si Dain. Tangan ti imak day takwaraw, nagloko kami tan. Kunak no si Daang. Ay, pa'y nga mina nagsipngat dito yung balayaw.
Ay na damagam ka ni uncle mo, kwarog. Apay, Uncle. Damagan pa lang. Naputdan kami iti kuryente. Ha? Saan kayo nagbayad? Saan nga ron? Tainted ni uncle mo ka ni Marito yang jay pagbayad mi kuma iti kuryente. Pudno ka di, Uncle. Oh, sumungbat ka Inteng. Ay, puno, kaanakan. Kasta. Anay, dahil makwarog anay ko. Ha? Anay ko. Kunak no dakkel nga ipais. Ay, pasensya, Uncle. Jak na kita. Nagsipnget nga may. Iyawat mo man kanyak dahi ta fried chicken tuyang. Na, saan ka pa'y anabsaw? Apay kumamabsugat. Kit nagadaw ti masida. Ada ka nga igadaw. Fried chicken. Adobaw. Nalaingak gayam nga agsulisay. Kunak no sikat ti konsumisyon iti biyag ko. Saan magayam tuyang? Ay, di mo ibagati kasta, badong. Taga po kanyak na imas dagiti sidaun ka. Kahit kaano ka manan ngay nga mapanagsulisay. Kat no awan tumanin ati makanta. Anyan tumanan nga iti irason mo. Agsakit kan tumanin ah. Migraine tumanay. Isumot lang nga isaw. Sukatamot ah. Anya ngay nga raw. Rayuma. Kasta ti sakit ni Kapitan. Aya. Ulcer nga raw. May mayat ta panunutin na. Ngawan igatang ta iti kananta. Ay, nayunang pa'y ah. Nayuna mo na. Cancer no isaw. Nagadown? Wayne. Tapno adok ti itid kwarta. Tuyan. Ayun, anya. Iyawat mo man pa'y dahi ta adobaw. Na, di ka pa'y nabsaw? Sa anak nga mabsaw. Agingga nga ado tinakasango kanya kamakan. Tuyan. Marituyang, awan nadlaw mo idirabi eh. Awan mo maray. Di ta balay da kapitan, nagsipnget nga men. Na, apay ngay. Awan silaw da, naputdandan sa iti kuryente. Ay, kaasi damot ah. Ay, balay ti kapitan nga maputdan iti kuryente. Ay, Apay ngagkatawa ka ngay. da kaminto pa'y kinibadong ko. Saan mi apulos anapadasan tinaputdan iti kuryentay. Kat, inted da nga rod kan katay pagbayad da kuma. Panunutan mamaday ta. Sa ita agkatakatawa ka. Ah, kasta aya. Jay maintad ko alimagasot kang ka. Pag tinag ko kuma iti utang ko iti Bombay. Umay pa'y agsingir ita. Ngam. Intad ko nakan ka, takaasi kamay. Ay, maray, Jay Bombay, umay nakasingiran. Ay, ibagam nga awanak, taglamangak. Ay, uwan maray, sige, tarasan, aglamangka. Maray, apay ajak makitkita ni Badong Mau? Kasanumot ngamin, maray, agsakit manon. Agsakit manan? Wan, ay, kaasimot, maray. Anya aya ti sakit na? Anya Jay sakit nan. Nalipatam? Ay, agoray katapanon utak. Kasla, anya. Ay, kanser sa. Anya? Ayun, kanser Jay kuna na asakit na. Ay, delikado ano, kanser. Delikado ayatikas Jay, maray. Katwan, Marituyang. Ay, iso ang arod. Ay, kaasimot ni Pari Badong. Iso arugya akong ti agsulisit, maray. Ay, katwan Maray. Ay, mangtad kang arudan Anya, mangtedak adagaws. Katanya ngay ngarod. Kaya't yaw amatay ni Badungkaw. Ay, saan mat Iso amang tadkan Ay, ada aya maitid ka. Ada, maawanan ka kadimot aya iti kwarta. Ay, kat no igatang ko iti bagas, dahito kakaisuna nga igam ko kwarta. Ay, konsensya mo't laang numatay ni Badungkaw, maray. Ay, adang agpay subagas yaw. Ngamawan mo't ni Badungkaw.
Na, ada. Itad kon to isang aribaw. Ay, kasta Akat, papanamon ngay. Ay, mapanak pa'y agsulisit amaray. Na, di ka pa'y mat nagtingkyo kanyak. Ay, hey, thank you, maray. Sige, welcome, Maray. Ibagam kan ni pari badong taag paimbag. Paraw, Ay, papanam na natuyang. mapanak agsulisit. Ha? Apay nga sulisit ka manain? Agsakit nga rod ni Badungkaw. Kanser ti sakit na. Anya? Ay, nakalalaan na ngay mat iti kanser na. Ay, awan ti makmakanan. Ha? Ay, kaasimat ni tata ba daw? Talaga kaasay ko araw. Iso amang tedkan. Ha? Aguray ka pa'y mat tagladingit akpay mait. Anya? Agsangit akpay Ay saanan, adulamain, mangted kakidain. Ha? Agap apura ka niya. Ado pa'y nga rod ti solisitak. Awan sa amat kwarta. Adda, si kapay mo ti maawanan. Ha? Sangapulo a pisos lang mat dito yung kwarta. Ha? Day talang titad mau. Adda kanser ni tatam abadong. Mangted ka laang iti 10 a pesos. Dito lang harap ti kwarta. Numatay ni Badungkaw, ibagak ngal alyaan na ka. Apay mait. Kat siyempre taday talaang mati maitad mo, 10. Ha? Ay, mabit lang raw. Tanayo na. Ay, kasta Inak umutang tapno at daitad kaw. Bawal ti barya ko araw. Ha? Kababaan, 10,000. Yay. Mariko anang, ada ka din gimatang. Apay adamdamagam. Una taumayak agsulisay. Anya? Agsakit ni Badungkaw. Ay, kasladyak patyanan nga agsakit ni Badung Mau. Anya, apay adi mo pa tiyan. Ibagbagam nga agsakit. Nga makit-kita mimot amap-mapan iji bangkag. Ay, di mo pa tiyan oray no ibagak nga adda. Jak mamatay. Adda kanser na. San ka mamatay? Kanser! Oh, namati kan? Na, tilay ras-rason mau tapno makasulisit ka laang. Mangtad kakitdain. Ay, Nang tudon ni Kwarog iti 10,000. Ni Maribana ang nang tudmutan. Si Kangay mangtad ka na. nang tudak mo't iden. Sa bali man itan amaray. Sapay awampay naglakwak. Adda, nagitangay na oo, makitkita. Ay na, malugi akmat kang ka. Inteng, mangted ka iti igatang iti bagas. Dapat kwartam. Awanen, nagsolicit ni Marituyang. Iso nga intad ka. Sulisit man eh. Katwan, agsakit ka no ni Badong na. Na, Kanser ka no ti sakit na. anya? Ay, na siya, anak. Isong intad kun aja paggatang ko maiti bagas. Na, kanayon mo't nga agsulisitan. Tinasayaat. Ingka man kitaan kit din ni Pari Badong iti balayda. Tapno maamuan tayo ti pudnaw, akasasaad na. Sige, inak bisitaan. Nga. Kunak king kakay, agumatang kay ti dualit sound. Apya may salang alit sound, tiginatang mau. Saan ka pa'y ayaanapnak di tamay sa alitsyon? Kun sumanao ka, ngal-ngalem pa'y mataday taadda di tangiwat mo. Agsolicit kan to pay wine. Paray. Ha? Na, kunak man no kunada nga adda sakit ma. Ha? Ay, kwa, adda sakit na, kapitan. Agasam day tangay asidayo kan kaninyo. Nagabsuon di talamisan. Ay, umay kakit di, tamangan ka, kapitan. Ay saan taungtan kayo pa'y? Hapay ngay paring ongtan na kami. Kit agsakitak paray. Agasam day ta panang lukloko yung kada kamay. Ha? Awan mo't gayam sakit mo. Ang magsulsulisit kamay at marituyang. Naglakamot nga minti agsulisit, kapitan. Ay agtrabaho kayo. Saan aday tamang lukloko ti paglaingan nyo?
Ay, nanatoyang kantata badong. Madimit ngamin ti kastang nga aramid yo. Nairwam kayo iti panglakaan awagas. Agbain kayo mat. Ala sigay. Ditan tinagibusan ti sabaripay nga istorya. Ana daw manipod iti dintog kupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.